خنده میبینی ولی از حالت دل غافلی. خانه ما را اندرون ابر است و بیرون آفتاب. همه کاریست بر دوش هنرمند، کسی بر بی هنر کاری ندارد. بله. سلام و درود به عزیزان دل، به دوستداران حجم و مسحکه. این لحظه برنامه تلویزیونی شکرخند از مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه پیشکش شما میگردد. بهر شما این لحظه ها بهترین قصه و حجوه ها را پیشکش شما میگردد. اکا جورخان، ما همین صحنه را تماشا کردم و ذوق شاعرین بلند شده که دو مصرع شعر بگم. کنی که شعر تا گوش کنی؟ خانه فانوس است و مهمان شمع و من پروانه ام. چی؟ آخی شعر اول نداره. داره اکا؟ آخی چه خوندی آخی؟ اکا احساسات داده شدم شاد کردم اول چه خوندم. کنی؟ شد منور از کدوم دوستان کاشانه ای دیگه گفت خانه فانوس است و مهمان شمع و من پروانه ام. اکا مقصد اساسی همین شعر گفتن چیه؟ مقصد اساسی این شعر گفتن بیا با تماشابینا یک جویه تماشا میکنیم. کنی که بینیم؟ زنک؟ ای زنک؟ کجا دایی؟ همجا در مردک؟ گوش کن، ما اینم یک 3 کیلو گوشت آوردم. من رفیق دارم، بسیار رفیقی خوب ایده. هر وقتی خونش میرم یا بز میکشه یا گوسفند میکشه برای ما. یک گوشتباران عجایب میکنه که میوری میخری که اینم خیلی ایدهت آب میره. منم 3 کیلو آوردم هر نوع. میرم یک گوشتباران نحس که گوشتباران نمیتونی؟ میتونم. ما آب ندوزی. ما بگه رفیق موقتی میگیم. فهمیدی؟ ما بگیم. نگاه کنید. ای برادر همجا خونه ما. ای سلامت. ای آباد باشه آباد باشه. بیا مرحمت گذاره شما. خیلی نصیب دای خونه شما اومدیم اکا. ای گپ نیست، زنده باش مرحمت. باشه از من میرم. باز یک دقیقه. زنک؟ ای زنک؟ چیکار کردی؟ برو ایسکو. گوش برو تیاره. مرده یه خبر نخوش دارم. چی خیلی خبر نخورد؟ مرده همه گوشتا را گربه خورد. چی؟ گوشتا را گربه خورد. همش خورد. یکم گردمو. کنی هم گربه. کو بگی بیا؟ هم گربه را بیا. بچه هم ابراهیمی هم اینجا بیا. همین آیا؟ برای ترازو را بیا. ترازو را قدیه سید کسی ها بیا. تست که بجو. تست که. تو حیوانی تو چی؟ تو نمیدونی خونه مهمون میاد بیا دکه به ما قطق گاف زیستا موقعی. تو نخود 3 کیلو گوشت بخوری؟ این ما هم قبض بالایی قطعی 1 کیلو گوشت خوردن نمیتونم. تو گربه یا گرگی چی تو؟ این نگاه کاقی. اینجا بیا ولی 1 دقیقه به ما همین تراولی با میدونم که چی کار کنم. بزنه این 3 کیلو گوشت باشه پس گربه کنی. میگم خام شوربا را خوردیم. با مزه. ای با مزه دا. گوش بریون که عجایبات ها که. ای با مزه دا. خوری؟ 100% هم قوام. عربی اکا. اکی خربوزه را که میخوریم اکا شلپر شدیم خود دارم. خربوزه را؟ شلپر شدیم اکا یادم خود رفتن در کوره. اکو برادر رو گوش کنی. اکو شلپر شدگی. حالی گوشبوری نزدیم خونشبور رو زدیم. خیلی قمایده چایده خوردیم. شکمو ترنگ ها. همین خربوزه رو یک شرط های برادر. شرط؟ ای چی شرط داره با اکو؟ میدونی چی شرط داره؟ روزی ما شرط میمونی. خب بعد انا همه آدم همه خربوزه رو میخوره. خودش تو قنه که میخوره. اولی میدونی چی شرط شبی کی؟ با علف میداره؟ نه علف نه. چی بده؟ حوزی نه شام شده روزی شام شده. حوزی خواه میکنی. خب بعدی خواه میخیزی. کدوم اگر خوبی بهترین دید
ана харбуза ҳамуша Тамом, ошо ака, бахрам тамом. харбузара чӣ хеле ҳамиша беҳтарин шарт акам чоя мехӯрем ака хоб мерем шоя мехӯрем хо мере субҳ бахайр бачо созе субҳ шумо на аз бахайр хоб бошед. карде ана ки бародар ман хоб дидам ки ҳамин як ҷои бениҳоят форам ҳамин дарахту гулкадагӣ ҳамин хел як фатирмаскаи бамаза дар ҳамунҷа пухтестиян фатирмаска як табақ овардан ин табақ параболический антеннаи овар мекунӣ овардан ҳамин табақа чорта фатирмаскара дар ҳамун табақ реза кардан чортара хайхидмон камакак набудем бу акам фатирмаскара реза кардан майда кардан ҳамин ки маскара ай болош маскаи ҳамин тоҷикии нав гирифтагира ай болои дуғ дар ҳам болош мондем ҳамин маска ов мешава кун мехӯри ов мидаҳад меравада ҳамин хел бамаза ҳамин хел бамаза ки ай худаш сер накардам то ҳозирам сер накардам ай худаш ман хоб дидам ака як харбузара овардан харбуза неми қадарай зардай фатирмаскара табақи калонда инеми қадарай ҳамин овардан харбузара майда майда кардан фатира майда кардан бача бача ровғани зардай ку зарде ки ай шири тоҷикӣ гов мегирам фатира майда кард сан қати зад тика тика шида кард фатир фатир тика тика шид ба ҷура ҳамин харбузара болошда рехтан и халиша нав дидум худу чӣ хоб дида гап зад ма ака ҳамин шаб шалпар шидем ку ака ман вақте ки монда шидем шалпари бисёр шалпар шидем ку ака баам хоб намебара ака чӣ ба марам ҳамин дар ҳамин хобои шумо хушам гуфтам сар макатаги курпа мекунам хоб набурд болои курпа кардам хоб набурд ғел мезанам ис мерам ки айс худ хобӣ намешава бо ғел мезанам ис мерам ки айс акам сурок мекуша намешава ака хестум ака биромадам рӯи ҳавлида қагаштам нашид ака омадам ҳамин чойник дар болои сар мукадам ҷиян дуровардам монда ду пиёла ҳамин чоя хӯрдум ака бо хоб набурд ака чӣ хел ҳамин қа шалпар биди хобуд набуд не як ҳамин шалпар бача моро тарбуз вори хоб бурде даравда хиямура гуфтестан ба нашид ака ку ҳамин сарма сахт дар девор задаму таи курпа кардам ки хобм бара ки сарм сӯхта бировард ака ба хестум ака ҳам харбузара майда карда реза кардам хӯрдум ака